Reka tugusuhuze kandi twifurize n'ibihe byiza, tukubwira ngo komeza ugubwe neza aho uherereye hose ku isi. Niba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, niba kandi umeze neza, komeza ugubwe neza, ushimire n'Imana. Niba utameze neza, tukubwire ngo komeza wihangane, ibyiza biri imbere. Tugusaba n'umusanzu wawe wo gukora subscribe kugira ngo ibi biganiro, amakuru ndetse n'ubucukumbuzi bizajye bikugeraho mu ba mbere gatanu kuri gatanu. Muri kano kanya rero, inkuru igezweho ni uko Perezida Paul Kagame yamaze kwakira umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa RSF, aribyo Rapid Support Force. Uyu ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa Sudani. Ni yitwa General Mohamed Hamdan Dagalo, uzwi nka Hemedti. Ni amakuru yemejwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu Mutarama 2023. Iyi Minisiteri yagize iti: Perezida Paul Kagame uyu munsi ku wa gatanu Mutarama 2024 yakiriye General Mohamed Dagalo, Komanda wa RSF, uri kugirira uruzinduko mu bihugu biri muri aka karere ka Afurika. General Dagalo yasobanuriye Perezida Kagame uko umwuka wa politike n'umutekano bihagaze muri Sudani, ndetse n'intambwe zimaze guterwa ziganisha iki gihugu ku mahoro. Nk'uko iyi Minisiteri yabitangaje, Perezida Kagame yamenyesheje Dagalo ko u Rwanda ruzatanga umusanzu warwo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeje bitange umusaruro byitezweho wo guhagarika intambara y'ingabo za Sudani na RSF. Iti Perezida Paul Kagame yijeje ko u Rwanda ruzatanga umusanzu ku biganiro by'amahoro bigamije guhagarika intambara ya SIF na RSF. Yashimangiye ko hakenewe igisubizo cya politike kugira ngo umubabaro wabo muri Sudani uhagarare. General Dagalo mu butumwa yatambukije ku rubuga X yatangaje ko Perezida Kagame yumvise icyerekezo cya RSF gitangirira ku guhagarika intambara, kugera ku mutekano n'amahoro no gusubiza imiyoborere ya gisivile ishingiye kuri demokarasi. Uyu murwanyi agaragaza ko u Rwanda ari igihugu gikomeye cyo kwigiraho byinshi, by'umwihariko ku bihugu byasenwe n'intambara n'andi makimbirane bishaka amahoro n'iterambere. Yagize ati: twishimira iki gihugu gikomeye cyabaye urugero rwiza ku bihugu byinshi bifite inzozi zo kwikura mu ngaruka z'intambara n'amakimbirane bikagana ku mahoro n'iterambere. General Dagalo rero yaherukaga kugirira uruzinduko muri Uganda no mu gihugu cya Kenya. Yahuye n'abakuru b'ibi bihugu byombi abagaragariza uko RSF iteganya guhagarika intambara yatangiye muri Mata mu mwaka w'ibihumbi 2023. Mwakoze rero gukurikira iyi nkuru. Usaba n'umusanzu wawe wo gukora subscribe kugira ngo